Salama si tamu kaboro lan kamamaliran si solapuang ulendui pamaatan na pena lan my channel YouTube po YKB Bahasa Toraya. Lante allo totemo la dibasa sia dinannung tu kada puang ulendui surah kareba kaparanuan na tonorani Yohanes pasal 14 angka 15 selako 17. Ta masambayang mintu kadipudian sia kadipangkeran si patok kipakendek mati olomi opuang belan nama mase sia kaboro mi tontong payan lako kami solanasang mi si solankan opuang tontong si tamu umperangi kadammi na totemo opuang laki basa sia kinannung tu kadammi opuang penamasallo ki patongan la untuntunkan solanasang nama adin ki pogok meloy te kadammi lan katuan lansanganna Kristus Yesus ki masambayang. Amin. Kadanna puang ulendui surah kareba kaparanuan na tonoran ni Yohanes pasal 14 angka 15 selako 17 na mendadi nasta lan angka 15 na kuah kadanna puang. Ya kemi kamali ina lami karitutui tumintu o parentaku. Ulendui te kada puang di ben garonto na pa nanungan ia motunakua penggauran tu di papayan belan na pa kaboro. Penggauran tu di papayan belan na pa kaboro. Den misa indo di sanga celia unampui dak dua anak. Den mipisan anna masaki te indo ia tu anak apa abunga ana di sanga bagas mengkul letongan dikka undaranai tu indona den misangallo anna pa akadai indona te bagas nakua matuttu ko masikola belanna yamanna tu kapaisanan tu lamu pokinallo sitonganna magasa liu penaanna te bagas la untampe indokna tumarasan masaki. Apa belanna na pakaboro otongan tu indokna. Ia moto anna perangi tu kada na kuan ni indokna anna matuttu otongan masikola siaparku melada. Natandai puang Yesu kumua nalambi muatunna la sisarak anak gurunna. Kasih sarakan ia to inang la umpabu utu kamodongan pena apalan teagan ia te mendadi misa at tumaelo la nani umpe manasa pepasan lako anak gurunna na tandai puang Yesu tumba na pakaboro na anak gurunna ia moto anna pakilalai kumua ia kemi kamali na lami karitutui tumintu parentaku makaritutu lako parentana ia mo tanda manasana kumua na pakaboro tongan tupuang Yesu. Umbasus itu kitanna. Apara bandangna dini umpogau si misa apa? Misa indo tu umpakaboro anak-anakna makaritutu mengkarang belanna natandai tu pasanan tengkona. Susiduka misa ambe tu ungkamasei batina na ato omeloy tumay atu nani mengkarang kumua anna ia tu pasanan tengkona tontong manasa mintu na tau ke unnampui pa akaboro manasa na angkaran sia napogau tongan tu pasanan tengkona sia tontong na pengkulei umpogau apamelo na allu puang Yesu kumua kama karitutuan umpogau parentana lana polalan umpa lakuan ki pangalalan ia motu pena masallo tu tontong la urondong ki moiraka anna kabiri ki itelino ia moto ta tontong mo umpogau i tupa akaborona belanna ia mo unaana tu topa pangadaran dio may puang Yesu pena masallo urondong ki solanasang. Amin. Tamas sambayang.
Kure sumanga atupa akaboro mi opuang tontong lempan lako kami solanasang. Kiperangi kadammi, la umpabatta akapatonganan ki solanasang, la tontong ungkamali isya umpakaboro komi, ulendui, kama karitutuan untur parentami. Ki patongan opuang, na penamasallo tontong la urondong kan solanasang, makaritutu umpogau ite kadammi. Lansangan na Kristus Yesus ki mas sambayang. Amin.